Infaħra riżultat impressjonanti li kisbu l-atleti Maltin fil-lob tal-pajjiż iż-żgħar. Il-mexxej laburista saħaq fuq il-ħtieġa li l-atleti jkollhom infrastruttura adegwata sabiex ikollhom fejn jipprattikaw l-isports tagħhom. L-atleti Maltin għandhom bżonn ukoll aktar opportunitajiet sabiex jesponu ruhom b'mod internazzjonali. L-imħallef Lino Farrugia Sacco, il-President tal-Kumitat Olimpiku Malti, fisser kif 90% tal-atleti Maltin ikklassifikaw mal-ewwel postijiet, filwaqt li aktar minn 70% irnexxielhom jiksbu midalji. Fost dawn hemm Diane Borch li kisbet 3 midalji fl-atletika u għadha sal-lum il-ġurnata tiftakar l-emozzjonijiet ta' dik il-ġurnata. Huwa onur kbir u eċitament kbir, speċjalment meta tara l-bandiera Maltija tiegħu l-innu Malti huwa ħaġa ma timmaġinax, ġifieri imprezzabbli. Kif ukoll Mark Lupi li kien wieħed mill-veterani f'dawn il-kompetizzjonijiet. Jiena wieħed mill-ikbar fit-tim ġifieri. Imma għandi soddisfazzjoni li rbaħna deb dis-sena ġifieri l-aħjar riżultat li qatt kellna. Jitkellmu magħna wkoll Andrew Katkuti li rebaħ il-midalja tal-fidda għall-lawm u Jeremy Sewell li rebaħ midalja fil-ġudo. One of those proudest moments of my life. I wasn't really expecting the medal. When I saw it on the scoreboard that I medal, I was just overjoyed. I saw it straight away. Kienet vera esperjenza sabiħa wkoll, kienet l-ewwel darba, allura dil-medalja dejjem tibqa' msemmija għalija. Preżenti għal din il-laqgħa kien hemm il-kelliem laburista l-isport Chris Sajus. L-atleti irċivew tifkira tal-okkażjoni.